Lionel Messi, Sashisin Shaka Klok World Cup, Kadba u Cristiano Ronaldo, khlem la bandon bynta. Tengah pedang sobai pi ki parlok Shaka neka channel. Bat lada pi day bidang thamai, ngau ban subscribe, like bat share. Te ha oi parlok, Sashisin ngin sayok biang, ban saki, ya Lionel Messi, Shaka FIFA Club World Cup. Harangkat bat ke Inter Miami te hoi parlok kane ke tournament kade ke tournament ke bal pelong da ke FIFA ha ke bal host ka da ke Amerika bat ha kane ke tournament kidon live pu arteli kitim bat kita kitim kentup ya kitim kipas setar kum ke Inter Milan ke PSG ke bedang Khubor Jop ya ke Champions League ke Real Madrid ke bedang Khubor Sang ya laingut ki player kentup ia ukush ke Manchester City, ke Bayern, ke Chelsea, bat kumta ter-ter, kadba ke Inter Miami, ke don ia Lionel Messi, ubadei uguts ha ke football, kentup ia Suarez, Jordi Alba, bat kumta ter-ter, bat nakaliang jong Lionel Messi, ulai jingkeren Shaphang ke FIFA, da ke baong, kadai ke jing yakun, ke bas ngau tenat bah. Bat ka jing yo iya kalat ban long shi benta bat ka long ka bas ngau tenat bat ulong susu ba ka jing kmi lenti ka ba udon ka per na ka ba udon kat ba udang yele kai haki we pat ki kan hon han rei ulong susu ngatrang bat ngakmi lenti ban yakun persya iya ki kan hon ki bat bitam bat ban le bha bat iya kan ka tournament an sasdang no lasai hakaba ka jinyale kai ka banangkong kadai ka Inter Miami Persya iya ka Al Ali hakapor San Shitang menstep te hoi parlok nakaliang jong u Cristiano Ronaldo unam la ban yishim benta hakane ka jinyale kai namar ba u Cristiano Ronaldo ularai ban peteng biang iya ka kontrak jong u bat ka Al Nassr wat hadin bauliyo iya ki jing terwaki babun hanrei nakaliang jong u Ronaldo ula kenta iya kita bat la ban lit penyeso Nico William bat ke Barcelona te parlok lada kane ke urlong shisha kamot ngin sayo ban saki iya Nico William bat ulamin Yamal hakaju ke klub Khubor Shibun